Ritong pinidak uthot nang ritong ke hangalam pun kung spokesperson da dengan thamlo bekoi ke JI Kathar APHLC pu asong political party pu chikko APHLC asong abang ke avelo aphan thiano Meghalaya template longdat na phidama se labang ke governor katu ko tum declare se la asong avelo hola kitang asong se langdi bang puthot pareng thu pen ke Karbi Anglong si APHLC pula suki seng pen riso ejang akleman phan we kimia to phan sarpi sar phu do phan ki thandam tap asom kipa chu bayalam kanegi itum theklong si ini dak iletum Karbi Anglong alam to puthot alam ni bang pa puruk sai ni hiana thuke Dr. Tuliram Ronghang CM Namman Depen Karbi Anglong isi prekda kacilar kacingthur kacingri mapen loga chale aphan gedang ilitum imega thengno theklong lokta alangli abangke kaita rasu upu ipinwa ke kham khedo no khasi alangli ke dak represent ka kuri non het jongban kedangan ilitum theklong lo Karbi Anglong along ilitum pang thek tum apran ke en itum theklong kar BJP aklembang atau apran ke en apran endap te alangli ke bangke press statement pipi ye bongo sema tum tangho lapen alangli kai kita RSS aphansi puber di atal ke parti ke RSS atau phansi la parti lasi alangli tumabang kopene kachirap don hedung doma APHLC asong japo JI Kathar lasmir tu alang li phan ke kai ke puke la hello bongo sena phan katu ko chini alang li luet madu political party ta bongo sena alang li yela ta alang li ke kai ta bongo sena alang li lasi pini ne lidong BJP spokesperson militum bahini ka chenlok je potum militum ke demand we demand to the law and order administration to book JI Kathar with immediate effect to find out the reality and the involvement of JI Kathar to expose before the people of Karbi Anglong. Let me put the line. They are rather than opportunity that may. Police administration atum, Batophan Inang sa tagali laphan. Kalju patel tok, arsik kung ben kalju patel tok. Kali pulotang te Abdul Karbi tumapanta koi pun upi pende. Lapen development akan theklok latang te alangli chicha kami idat kupi pot. Development akan yung sige klam theklok te alangli ke kiasi pidang dam. That education department along pen yung si pinile piloma kacharli aphan. Non all India bong be itu all Assam bong be itu position nang loko ahut alangli ke ani sabsi. Dat akapleka skim kiwan talang like ani samse lason ani samse pina munit abang ke Karbi Anglong arat apang ke pacing thurji ko abang ke ilitum mathau ni sona ngene rafa lasi alang ni son piniladak Karbi Anglong along paburuk sai apatai paburuk sai titia munit apang abang ke alang le phan abang ke insai paka Karbi Anglong arat doan ta insai pakani kali pulodang te Indian constitution ta wrong interpretation Six schedule ta wrong interpretation. Para 2 sub para 1, para 2 sub para 7. Lata alang li kithan ke kipachu bai lam lok se kita. Alang li kithan bang ke ye non tribal atau phan amen than labi pu dalang li ke iso yang kithur ni atau phan kithan ta pu tum thelo. Autonomous state alang ta alang li bang ke case ki pisi toy. Lapen Indian president aphan ta case ki piki toy ilitum theklong lasi lahai katu kare riso yang to phan di pamanghu atu aphan asongja aphan abang ke ilitum Karbi Anglong arat to adu we chimrum petsi Puthot Tuliram Ronghang kijapon BJP asorka along do note autonomous state kala sikilong ji anathwa bang ke itu working council or unji hempre ke hang ke ho independent adin hota ka party dopi alang tu ipuke agar ladaka vi patah dopi kono so hotenta ta Mahatma Gandhi ki Japon atau war si alang itu bagi si pacu nendo
ठीक इली तुम ता मैं पुआ के इली तुम स्पोक पर्सन लाई जाने में पिनंगान होला निंगे लो इली तुम ता sia tuan lo insam jin atwa cingki citan pen cepacun cingki citan pen pacun undat lo pulo tum te non ili tum kilong tam to dolo pen pulo MLA se ili tum long budget preparation na sangke itum long lo ili tum phanta jakong piluma ain ka silam phanta ili tum long lo longle phelang ta afana sik schedule lason kali ili tum emo yu chitok dat na de aya kong ki thi tum long lo la so long dat anta lang ni bang ani samse de ko pe polo la sila so a background upene dolama phire ne ne ile tum asi kar biara ba itum phan nam thak dak dak je phan si alang le ba ke ki man non het election le tum ke thek long lo adhe ka tum phan je christian da tum phan je ki pa phire BJP yang senang hai dal da tum ke vote adhikar ave lo la tum ke sik se dur puta chi pidum long le lo da ka bang ke la pen ke hongari tum long dam po eno ke segan klita bang ke ekdom PGR si ching thang nang po la son thak thak se ko la ipiloma lukhimon tum long ta dam po lukhimon po ta no bang ke ni long le lo no ma ke tu te hindu si chikrong thep nang po la son se along pa chubai dam la so pa chubai dam lo bang ke alang li tum bang ke jorito po sin de tu ke thelong jorito thelong si adek ani exam se pen seta inut bang ini piroma Christian alidara tong lapen hom hari alidara tong phan mi slip ponsi kopani ye thap itum thaklo tangte ladak kar biang long tuliram romhang CM nang le ropen aron kimi tuma phan hola sok phe anglong akuti kuti kirap tum pen kikim ke aphan asia ma som ki klam duluma hom hari tong phan kar biang long do an pangrum pet dak bahari amai pigi pado aphan asia 1951-52 pen ala sandi tum theklam record la hai char sahen ki kempi Christian tum phan ta nili pen chenglok pinangan Christian tum phan char sahen long ki damatwar pen chenglok Christmas ki patialam pen chenglok alangli kirap dun record chitene dat ili tum chitene dat ma je kar bia tum anton ka chong dat da ma tum phan kirap dun Puthot COVID ahut hem chilang thek the tangka maha ka be ka dure pen jong thek the pot alang li kirap to na pot si jai katha tum aning kisuma jai katha ra tum na song se aning kisuma hola dipu along tai le tum long khelam na long he han ka chiyor pon bhari hen ki pitan penang na tum ke da han chiyor long la som thak thak si lo charli tum phanta ala non hetla CUET exam ki piduna ta phanda kirap ki pukan to koi phanda ki declare lo lapen itum APSC UPSC asentar akijoy ben itum ladak kilong jai kathar ading samun ema jai kathar ani samun ema riso ejang to phanon uwe ki mi to man pen chenglok alta do muchot to phanta physical exercise na mithan gym center kaselam latum aning exam sema jai kathar tum aning exam sema kai ke bongo sena bitum bongo sena chini ne alang se chini laso pot se alang phan nep nai bongo sena pen RSS kachirap awe lapen karbiang long tuliram romhang dotik abang ke ba sentara long ta BJP dotik abang ke da Christian na tuma phanta de laso udhikar UCC ta kar jam long phage exam test lahai ili tum kadu ka chini edanta jai ka thara bangke wrong interpretation ki thur mi uwe to pha kachangli mi uwe to pha bida thek muchor to pha ki ke chesi nang tum lam media ahin nang tum kan support pen de han kan tum kan kan palo athia kinang sot bangela hello je nilitum ahin pen press meet tulo je APHLC a party tum ko PPC kaning je ma ke claim itam mala so puthat nilitum do det pena phi pinan lam klar ka chipi pula puson alam the APHLC youth wing ben ke pangdak dolo la sila so dim lo ako nitum ithe thini kaning je ke pa clear fan nilitum ning hando athe bipod ma la tum tipu ke bongo sena fan nang tum set do nare polam bongo sena pinyana nitum ke kachini ave
bongo sena han ka chini ave bongo sena han ka chini ba mothe nitum latuman karjuke bongo sena ke extremist organization jong si bongo sena kon latum chini bulote latum asong ahin pensitame law and order fan affair pinai natum sala so puthakta niludum theklong le sitame bongo sena ke BJP fan supporter do anaba akar bitum ke bongo sena pulaso ke koi bang ke APHLC tum chi withdraw nahi kali puti nitum ahin pensame affair pinang ko ade bipot ma lake karbi akhe tuman vote kepi ke lake arlo song amen bele vote kepi ke Dr. Tuliram Ronghang kijapon dak development akam men chenglok dak mesen akam claim laso environment pen nona MP adhe akam claim pon laso teng mesi food pipen sike hai lasi latum karbia khei phan bongo sena pulaso ke koi karbia khei phan ke koi ban ke latum chi withdraw se akime chi withdraw vek nei kusi nile tumahin pen kadima lapen bongo sena komadone kopilone latum si chini lasi latum jong si chini bulote nile tumi pu bangke latum aphan APHLC amai pu pen chenglo latum aphan bangke laso bongo sena alam pen inquiry dosi me law and order ate pipotma karbi anglong ke non ke doan ilitum ka chesong bangke mentune democratic movement pen chesong si SDC CPIML pen MOU alainan bang hili krongrang kamang rongrang pen chesong ta MOS 1 MOS 2 latum sitame agreement chitop muthe nitum karju acquisition isi ke padok bangke jai kathar bangaphan ki putunlok laswalam bangke ilitum matha se me tuba athe bipotna kechok che alaman ke jongdun adhe ke correction nun ke lake okay maju tarju sa une e akam pen radaphan ke than hala bangela alangli teng tone athe bipotna jai kathar ami thang na non si claim bomla athe alangli sakuri ke doi sek ke claim is sek carbon contribution nili theklong le nali tu theklong le ni rat atum ta chini na ho ka contribution na theklong le KCS lana ja kiting karbi jutang jubat asong fan ke claim karbi siwer nai lamet amai pen chenglok isina ta theklong le lapen autonomous state a movement a farman ta alangli bangaphan ki putunan part alangli chance ke long mang lana chance long lo je central government pensi talks dolong set jaka samen pen ke alangli si chief advisor lo lapen itum ning duk bang lada je alangli talks to bomahut kopini jongsi government pen kaching wai ke daud doko chununi alam the doko pote people si rat apan than de datma hula so hut ke alangli talks do anta positive pusi ke than na hula so bangke anta alanga golti chen eder laso talks ke kapre ka song tum ning ke talks do la pen agreement do etle kopi posi jakas ke central government pen talks ki dole pajut kok lo laso song long ta alang lige ako dakpen ta wetu det ma laso alam mangi rat afan clarified thakuba athe bipod ma itum kinainge hemprek jong sinai pulote karbiang bongkachi bohong karbiang bongkachi chok karbiang bongkachi sorsar siroi be kalilo lasin itum ka belief ke karbiang lo rat ki do barim do anatum kedo barim doan atum bhan ke itum pakroi thek nei lapen ning isimet si autonomous state abangke itum nangji pula swalam si wanai sta dak ke autonomous state pen 6 schedule division ne wanang ne athe 6 schedule kwan si aja kong thema bima bangke itum ningkan phongkep apran hola sud itum clarified elo radaphan lasopot upgrade nei pusi itum mangke autonomous state alam theban lo non ke autonomous state pen 6 schedule ta mane dakke pachi tomti det ason si bonai det lasi lahai ba itum stop nei lapen autonomous state isu ke jai ka third sita kaduk kawe pen chingri long si donang ko ning isipet pen si donang ko lason pen si itum chulunji athe bipot ma non carbon law autonomous council kachari Dr. Tuliram Ronghang sir adhe ki pachul unalam asam lo na ho ka sita MLA sit pa badbe sita ilitum MLA asit isi bad sita ning arong thekbangwe athe bipot ma ining arong nei choru nei lape alang lifan archu nei opposition punon ruling punon athe alangli ke administrative powers ki wanota lapen lake MLA sit isi asit pot kwan sia budget duma lake non next asit ki bad long lanzo se budget nang dun po la punote lata isi power ki wanlo isi ki chun ang theklo lapen lahe mokha bangke ilitum kirudun ta akinang soddo pusini ilitum bangai ke matha lanjot kalila non bangke secret killing alam ta
ke chikoy secret killing alam jong sila tum chini bongo sena eno pulote bongo sena an koy no ladak BJP ban ke paro nei alam ave lasi lason proof kavi alam lason bangan ki koy thap alam bangke latum stop nei laso posi nile tuma bangke lake law and order ahin pen alang lipat inquiry nei pu bangke nile tum ga demand ke lam kali pulote karbiang long arlo ako non chikidam tang itum kwano ne aprang hako hut piece dolo no angbong suluk sudak dolo laso pen non piece ki wang tu pen non next apane itum piece ki dolong insam jin ki dolongi rengdok reni ki dolong je apang disturb do koi lasi labangke itum kache koi seroi bangenangne kumani asong yung si extremist asong palang litum chini nate extremist asong man koi vetno karbi akhei doan masi bongo sena BJP han भूत की पियान बंगे bongo sena पुके koi bangke labangke latum cividro nei lapen karbi ra fan map chang nei pusi itu hin pen di ma lasi laso puthak pensi atumi youth wing atumi isi kaning yedo je jongsi isi asong ben jongsi hemprek hang bongbong pen jongsi long lok pulo de democracy se avidet puke chini thalasi movement के claim a history buji tha ASDC CPIML ta song si wang song atum bensi agreement lo MOU laso alam ki chini si melo lasi ki hang bang donan kota mane APHLC ban ditum bok lo kelas ke bok kali reality rat atum achapai long ki bang athi APHLC pen hemprek ka song apur kimo langoi nang litum APHLC amhang thegdat pen nonan part of nonan election botai khoba latum thulo laso ang bong pen nang litum langoi autonomous state movement ban kwan initiative kwan sila tum pachu nei ma laso bange rat along ke ilitum thekong le election aphan la tum pachu lo election bang lote chi sorsar po election lote autonomous state lam ninje po 6 sidul lam ninje po lasi la bangke banghan ki bokon chokali ki pachunji pute nang lida dorkar ni lida dorkar kaduk kawe phana dorkar posi kaduk kawe penta autonomous state ke isive unitedly si fight nei unitedly pen si chunji la pen non alang li phani li pui bangke un elo pulote bangan sorsar dun rinot owe kimi dun ke paklemi phanda langun tha pen hempre ke bangke tum rathur pa kachi song na dolo hile kaman ma kachi song dolo non ili tum pu insam jin ben kaching wa along tha ki chunun deji angring do lasi lahaya putha ka bangke ing hong dun pen lang dun pen jongsi alang li tum jongsi kali pute rata chatai no wanang pola pusi chogi pulote chingwai long men tumi 60 dula lam ninje po 60 dula meeting long dama he officially meeting long la pulote ko son lage controversy sido kachi sorsar pancholo lasi akenang sot bangke itumke kipachun se akenai porsi peacefully sido nai karbiang long ke itu kaching thura towar do nai lapen mesen towar pulotengte kachi koi thap kachi koi pru bange chokche lasi APHLC atum BJP karbiarat atum aphan la bongo sena puki koi bangke chividro nai pusi pini nang lituma moithom menta kachoningri ka demand lo dilituma in bangke apen pu ilitum de sang do pu itu na SE morcha president dum do alam tum pathan tum itu tum pinida person itu bang ini kan cenglok puke yot morcha ST morcha aseget piloma president la pu press kai piloma pu media cell atu pu itu long pi sahoi itu kada pa itu kachuning ri gelo no karbiang long riso ejam aklim amphar sarbi sarpu ato sita chini dun pakanang po jai kathar ke pachu bayala ako alang li tungong sa so din nang thakbom pate nel tung thakbom min non nang thakbom ni to kachi sik do la pen la so kachi sik nang final pathun ai alang li tung pen ni tung ki dak do nel to ka phiri abi asap to pherere song pachu baya ja kong distorted element karbiang long mispropaganda puthot 1 to see puthot suluk sodak kasilam ji laso kimang aja kong ili tum chira rim pen laso na ke or thip nai lasi penang al ke pachoba ko ili tum thang long hola hile ki or duisi asar pi sarbura korte ingir phanchi bat kokpen karbi khe phan kirai kom jipu laso hile otlo mon som throk atum pen chenglok alang li tum tawang puthot bang lo lake kumat initiative lo Dr. Tuliram Longham atum initiative kalima itum la sonon insam jin kido doi se suluk sodak itum arong tin dai tum dol une talap su insam jin pen kiwan lo chi tok lo MOS batai hini chi tok lo pala daga de ki tok do je seat reservation la pen dosta ke piloma o kali mohong atong phan general usia
Kelas itum cini nema. Dia ledak mohong pan papa cudet ji papa. Itum si kacoyor ma. Alang cini nema lai Roman representation tan tabre. Kar biara pangi pawir di puakam lok si itum pangi nangki koi. Alang he kar biara pa ahok ahak ke pawira tuar ke alang si ponbom lo. Lasi alang cicini na ini. Alang cicini baik nih karbi jutang jumat along ta alang li bangke interfere kurido itum teklo. Alang li ke kursenem ta cini pakama cini pakakema. Laisenem alam na lang cini pakama kema. Kursenem, laisenem. Lapen alang li ke medhi puse cikro. Si tandil tu mapan apo nang tandun non nel tu malong record tu apo nang tandun bangke. Alang li tu bangke mithi tu nel tu nang tandun bangke. Lasi alang li tu mamong kontroversi. Lahai alam. Lasi langsung kontroversi ban mer. Amudet abang pan bangke. Bili tu malong pen asabo alang li bangke terek fit ni. Political ahong cetaya long pen alang li bangke pasul nai. Alang li kadu iso yang mak kheti ki klem bang than noi. Alang li ki schooling punoi. Besen na tuar than noi. Dhormo along alang li chirap tun pakanoi. Nili tum tika long ta dam lo. Alang li tu merong aku dam thom lo tika ke. Arju dam lo. Kosono jare katha. Nang li ka phan alang li DC ki klem hot koson lo. School ki dun bom hot koson lo. Alang li tum nang than lo jare katha ke lo so positive role abi. Hodak saya lang li dam si claim na lang po hodak British adin hodak theory do pangthai ya bana lang li organize no hai non ke neli tum sikidam Dr. Tuliram Romhang CM sar nang ke toy pen tum Dr. Jamta Pator hai dam pen hodak pinanga chingwa ching sai da lasi ini tum jai kathara phan neli tum kijong tap kali blame fire lagi tuguri kali itu galang li phangi tu da point alang li phan lasi alang li non immediate lahai BJP aphan propaganda ka kori thap Tuliram Romhang sar aphan propaganda ka kori thap Arya sanghot aphan ki jong thap kipang bob thap alama bang alang le bang ington serak non lape ington serak re pulotangte nilitum ta ko pulis aphan kes pithupu alang le bang 420 kes kipi aphan nitum ka chisik dolo lasi ington serak ne lasi pini nang le to aphan da press kadu kowe कि हम आपको सब के ये प्लान से दिए चो Assalam थे के ये प्रांगण प्राण थानो लसनी ता प्रांग निजी के निहांडो लसके निजी बंग लालो जे पिनी जाय कथर पेनान कार बेंगलों रात फन पामंगुलो लाफेन जीपी द प्रॉम तुमके कार ब्याखा किचिमोंदे जीपी लोंग दोन के केची एसो पार्टी केची फंसु पारख नसिबसि कांगो कचिंग हॉन के EPSC दो दो प्रॉम दो में EPSC दो प्रॉम से कार ब्याखा राइन सजी पुसी लासन सि मुपन तंताब कार ब्याखा बा चिंग हॉन मा चिंग और हेमा नि तुम दाब दो प्रॉम ता 1986 पेन कार बेंग ऑटोनोमस मूवमेंट मगर नि तुम ता केक्लेम तुम Sami ni tum chini pini karibeng autonomous state kosan tuh. Ate Sony atward autonomous state movement tum dam ado. 96 peaceful democratic movement. Regional party pan itum chesong 56 pan 2000. MP, MLA, council gote sob chapa hai. Karibeng long kethek kere nang doctor, engineer, ACS officer gote sob dag dola. Professor gote sob dola. Sta hal sob chesong ili tum Hempek long le matro emoji susam. Lasi lason peaceful democratic ke hempek long le lo si penani youth tu. Hele penasi song nang UPDS nang klang lo, KNL nang klang lo, KPLT nang klang lo. Lason si penana song dulu. Penani youth nang apran nam lo amui dong. Stapini karben long arat akemang autonomous long le. Lasi pini suluk sedak penda sesong dolong le helicopter penda pini democratic peaceful democratic movement itu long le tapi ni kelon song non is last away Karibeng long autonomous council nagaja pon CM Dr. Tuliram Romhang nagaja pon atwar pini ke iritum athema MP taltum ke innovate kado kawe MP bang pharo phora likabra ke thom Numitan bahini anggun Japan bang serap pikir apa? Si laan MP long innovate MP kosono kejiran tek. Regional pada adalah hang dawe, hang sita kiar jelo. Apra sono movement ra
pini itum prosesum damat ani cengtur no tanamaset movement itum ani ke so cengtur laso a theory laso pa itum damal pini slogan ha thiudalu pini matro ek matro sa way tanamaset ke longji kalalo ini tum सरकार के दो लोग तेजापो ना ये तो सरकार लोग से पानी पेन के हम करते हैं वेरी जैक्ट पिनी बीजेपी इंडिया लोग चारी पन लो पिनी बीजेपी लोग दुनसी इसा ग्रुप पेन इसा पार्टी पेन चिंकी से खान से पानी नसी तो मस्त के मान लाहेला पेन वेरी जैक्ट kasi पिनी कार्बिंग तो मस्त नई मध्य पिनी itu mana kejapan doktor tulera mengha kahai alang lian kejapan ane titosi tum dosi kan pini jai kathar alang li kepacorai alang li penan youth fan pacorai konsi padam pini penan ari kong pesi blok lo are ngsi proison nong lo ta pini ki chunduma engle penan youth fan isa moment ke ba apen ari pesi blok lapen proison padam chunnu mai se dap chunma engle chunche pini asal movement ke lage non manke invalid pini modern pini all india lo manke na extremist asal peaceful democratic movement pini chunche pini sarkar ong kedo pene bere jakta lasi tum jong se utar master doi pote ile tum sarkar ong dudun pen chepa bidun pen lalu example lo pini asam mla se delimitation pini ile tum hana gaya kon doctor toram ham kethek kachingki kethek pena joni alang li convince kethek panjoni itum mla se long ta mla se batbe delimitation ko 126 seat में मात्र बाउंड्री में समय आसान लोग जनरल एमएलए से थानपेट से पिनी कार्बेंग लोग एमएलए से नंग पापालो प्लीप एंड फो लाता एसटी जनरल कली लासी पिनी नि प्रांगयों बेसों ने जो तुम अलांग नि फान चोरो ने वेलकम लासी अलांग चिंग हॉन पोते अलांग ली फान दो ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट जाका सोंग फान टिप एथर नि फान प्रांग लंगो नि तुम क्लेयर अपल होसो नि स्पोकमैन जाका सोंग स्पोकमैन लासी नीलिपुलो itu autonomous state loy pote itu election boycott ni tu election boycott han prai 2 bosor bagai chana da ho last 20 october 2014 ga se pai den jai khar korkre election thulong ji ni tu guwahati press mein namlo nilke election boycott ni tu karbiano autonomous state napi peti ke la se pini tu chinene karbiano rata nil karbiano rat han chini lalo पितुम इतुम हिस्ट्री में चिदांगलो पोते पिने ओनली वन वे वर्के एम्प्रेकम के तो रूलिंग अ पार्टी पेन दो ची से पामिनसी लासुपंसी एम्प्रेकम सी चिपने सा डॉक्टर हिमंतो बिसरसरन को जे कार्बिलम ऑटोनोमस स्टेट के हार्डिंग बोलो लासी निली दो हुल पाचुन पनना ऑटोनोमस स्टेट बांके इतुम पाचुन पनम बसी इतुम सेमन बारे बारे लासी पिनी रितु थियोंलो ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट पेन पिनी जाय खर ईपीएससी होल असो नसी के जापय मता पिनी ता अप्रांग एसएससी आंदोलन न कर देखे कौन ने थे हेरे कोर सong सong कौन के थिलो रे लासो न था तोवार से पुथोट कर बिया खापन जापन थुना सुलुक सदाक पादो थुना पिनी कोर्टे बंग पचे भंगला पिनी पोसेसो बंग पचे भंगला पिनी कर बिया खाय पिनी रंग पचे भंगला पिनी कर बिया खाय बंग छि पुतोट लोना पिदान के छि पुतोट लो पिनी ए बीजेपी दो सong बंग के कर बिया खाय चंगने पुसिन पुतोट लोकला tadi tum karbiya khai karbi pa dum chingon ni tum pini BJP long do prongta autonomous state movement punon pini pinan BJP lo prongda hele ke ona song da pini BJP long gitu side khai pan ka je song side khai pan je song bansi pinan ke alike ta meche pan dum side kasi pini awake only to learn mana ki japon la penetrate tum da lasi pini le tum nona me pinan set kinda ni tum ke koita la ben dum chak che peni le prangong teni lo itum se chapte itum bongo sena to ya tun thain bol bene ve pen hiking than ve atheni tum BJP के हलो सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास अनुतिन द डेवलपमेंट को सिंहनन को नितुम मोटोल हलो नितुम हिंखा ने है पिनी अनुतिन डेवलपमेंट को लासी पिनी उरुनोय पनो नितुम पार्टी लंगले अनुतिन मने उरुनोय पी पिनी किदुगला आराफान सांग्रो नितुम पार्टी लंगे बीजेपी पार्टी लगे ईपीएससी बजाले कांग्रेस पार्टी लंगे अनुति ना तो अंतिम नितुम बीजेपी पेंसी सांगा पे होता पिनी उरुडो दपी पिनी संसी किसान को पेने निधि न लाइट अप पर्सेंट पी नसन कचिंग होन बांसी तुम नंगजी तसी पिनी डायनेमिक लीडर तुम केलों इतुम काय बैक पेंसी हाइगो केमे
Atik pini dynamic pen karya leader itu na so prang tumong la. Pini eviction of border eviction mana komana siam aprang itu doktor teram nong doktor teram nong aprang siam lasan kam plan tum thengole. Thengole tum thengole lasan eviction thengole non PGR VR ame eviction ko. Tabe penan mangke penan tu putot tu. Penan di PLC tum leader ke je BJP banse ke putot tu. Tab PGR VR ke BJP aprang si tu. Oh, 1800 conference British unsi PGR ba. Pini BJP le bonai wong ra BJP le biari panke wong ra paduguli. Tapi ni abarden kecok cia ablen BJP panse kolu lapani tu cecak ce. Pini bolbil pono utar bolbil pono nani 70 situation taron hosi ke ba BJP le ke ban kalu. Ta BJR jesu ron pen 6 dollar pen tu grupo siam sar bare rad pan pachilo akum tir sen. Pini separate electoral tame pini itum BJP le kari aprang do SSC ke bapa we lasi solam ta kumti sengal si khai thang ngaching hona bangke di tum tularam no hang pen bhere lasong ngaching hon ke tum nam nom lak posi nili ke mata asi di tum pini nang tum nong ke nani ke bangke lasan lasi nam pen to APHLC youth wing tum lamklar ke pi je haladak pulo nang tum ke non talks ki do ke mane elected representative do tha posi pu elected representative ke lang dumai election thu thap gali that wangsi karbing long kumamasi elected representative do bomma non autonomous council long kijapon atum MLA atum dapat MP atum latuma bang fancy jakas pen chingwai si isibet unitedly si pon pen si discuss anang po itum long elected representative tumta autonomous state puthake aputti ave da katumda council puno state long MLA long do tum puno lapet MP sitame autonomous state thana ka siksa ka ve laso teng tensi nitum ke autonomous state ke pachun nai ko fansi tu ilatum ke non ke timin dam ke hudak pensi election tu utha posina pudur ko alam si pula sila tak to teli bacho belo lasi apranga da democracy virte po galilo lage democracy mass movement ko itum pu bom loke peacefully democratic mass movement busi tungge kache songwang bomlo laso apur kimo ke chininang ko lasi lason mane rat aphan ke pamanghu lapen itum question nang ke nonda chithakela je jakas aphan talks kipa wede jakas aphan agreement avepin men pajut ko abang ke lake APHLC je aigathar ke adai cheni athila da pinana rada tum jel ki jang do pinana rada tum hilia amu kicho do Rahul Singh Narason apran ki dam do lasi lason nang kapre ka movement long ke agreement do lo sita laso a movement bang ke lake puma pajut ko bang ke lake je aigathar do lasi rat aphan klardak pen thanai lape autonomous state kilongi atwar ke mo pen than lo itum ning sipet pen non komatsi itum aphan peacefully democratic laso discussion pen chingwai chingsai pen ke pachunji Dr. Tuliram Ronghang appeal we je labang ke itum border alam pen autonomous state ke unitedly claim ili tuma CM sar ke kija laso ke than laso bang ke kaduk ka we rada tum da chingwai dun pen itum cheto dun pen la ansi chunji kusin ili tuma in pen ka bisas lasi APHLC tumta autonomous state aputha ke unitedly long si do nei ladak sin itum ka appeal